Altın komustun ökölgen ne kılasın bilmeyin. Birincine cıraş komustu sizler jakşılap kendi varlıma. В январе этого года мы решили запустить проект под названием «Били Майтыш», в рамках которого мы продвигали медиаграмотность среди населения и решили это сделать с помощью акынов. Негизин акындар барын айтмакчы, азыр фейктер менен троллгон акындарды жасап төңкөрүш. Все, что мы знали про медиаграмотность, мы рассказали им и рассказали также, как создавать контент, как монтировать видео, как можно присутствовать в разных соцсетях, в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе. И сейчас они развивают сами все свои странички. Cuma'da bir tapşırmalarda çıkarıp durduk, 3 minutlik videolarda ошол акындын тили менен, ыры мененчи. Ошого жараша бизге стипендиялар бөлүнүп берди. Бул мындайча айтканда акындарды билим менен дагы, материалдык жактан дагы каржылап бир өнүгүүсүнө бир чоң салым болду да. Çara ömdömbөгүн көтөр башты кылгызым. Бейиште жашап жаткан элимден, бейиште жашап жаткан элимден. Eң negizkising ушундай эсендик болсун калкымда. Алтын комуз бул сыймык, эң негизкиси калайык алтын сөз калсын артымда.